Afurika y'uyu munsi ntabwo ari umugabane ukirangwa n'amateka y'intambara cyangwa umugabane urangwa n'inzara gusa, ahubwo ni umugabane urimo kuvuka kw'inganda n'ubushobozi bushya. Bavuga ko amafaranga ari ayobora isi, ariko uyu munsi ntabwo tugiye kuvuga ku migabane gusa y'amafaranga muri Afurika, ahubwo tugiye kwinjira mu mitima n'inganda by'abagore batigeze bemera ijambo oya, kuva mu birombe by'amabuye y'agaciro muri Afurika y'Epfo kugeza ku nyanja za peteroli muri Nigeria no mu mazi ashashagirana nka za zahabu ya za Kenya. Ni bande bafite imfunguzo z'ubukungu bwa Afurika muri 2026? Ni bande basimbuye abagabo mu nzego zikomeye? Tayari tugiye kureba urutonde rw'abagore 10 ba mbere b'abaherwe muri Afurika bafite umutungo ushobora guhindura amateka y'igihugu cyose muri aka kanya nk'ako guhumbya, kuko bafite ubushobozi bwa kubaka ubucuruzi buhagaze za miliyari z'amadolari y'Amerika. Uru ni urugendo rw'ubushake, ubwenge n'ubutwari bw'abagore muri iki kinyejana cya 21. Ku rutonde rwacu reka duhere ku mwanya wa 10. Hariho Irene Charne. Uyu ni umugore wo muri Afurika y'Epfo, yavutse tariki ya 6 Gicurasi mu 1960. Ni umwe mu bayobozi bakuru ba MTN Group ndetse anayoboye izindi sosiyete zikomeye nka Jonic Communication na Firstland Limited, ariyo sosiyete iruta izindi mu bijyanye n'itumanaho rya telefoni muri Afurika yose. Uyu muherwe ubarirwa miliyari n'igice z'amarandi, ni ukuvuga ngo arenga gato miliyoni 100 z'amadolari y'Amerika. Ku rutonde rwacu reka dukomeze ku mwanya wa 9. Harimo Wendy Ackman. Uyu nawe ni umugore wo muri Afurika y'Epfo, ni umwe mu bagore b'abakire ba Afurika, ariko abikesha umugabo we, kuko mbere yari umwarimu usanzwe yigisha abirabura Icyongereza, nyuma aza gusanga umugabo we bafatanya muri business ijyanye na supermarket aho bafite yitwa Pick and Pay. Numwe kandi mu bagize sosiyete yitwa Pick and Pay Retail Establishment hamwe na Ackman Family Trust. Umutungo we bivuga kusaga miliyari na miliyoni 900 z'amarandi, no kuvuga ngo arenga miliyoni 130 z'amadolari y'Amerika. Avuga ko ibanga ryamufashije kugera ku byagezeho ari ugukora cyane. Mu kiganiro yigeze gukora aravuze ati sindigera ngira ubunebwe, iteka mpora nihatira gukora, sinzi aho mvana imbaraga. Kuva ndi umwana muto nabonaga amahirwe adasanzwe mfite, nabonye abandi badafite amahirwe yo kwiga, numva umutima wanjye bigiyeho cyane, ngiye wabashije kubigeraho. Twari ku mwanya wa 9, reka tugire ku mwanya wa 8 tuhasange Bridget Ladebe. Uyu ni umwe mu bagore bayoboye urwego rw'ubucuruzi bw'amabuye y'agaciro muri Afurika y'Epfo. Avuka muri Afurika y'Epfo. Ladebe ni umuyobozi mukuru, akaba ari n'abashinze sosiyete y'amabuye y'agaciro yitwa Makau Mining Limited. Ni umugore ufatwa nk'intwari, yashoboye kwihangira imirimo, ashinga sosiyete y'amabuye y'agaciro ikora neza kurusha n'iz'abagabo. Akaba ari ku mwanya wa 8 kubera ko afite umutungo ubarirwa muri miliyari zirenga 103 z'amadolari y'Amerika. Ku mwanya wa 7 hari Daisy Danjuma. Uyu ni umwe mu bagore b'abaherwe muri Afurika, aho afite ubukire binyuze mu bikorwa by'ishoramari ndetse n'ubucukuzi bw'amabuye y'agaciro akora muri Nigeria ndetse ngo no mu bindi bihugu bitandukanye. Umutungo we ubarirwa muri miliyoni zirenga 140 z'amadolari y'Amerika. Tugeze ku mwanya wa 6, reka tuhasange Dr. Stella Okori. Ni rwiyemezamirimo ukomeye mu ruganda rw'imiti, dore ko akora ibijyanye n'imiti ndetse n'ubuzima muri rusange. Ariko ari washinze inzu yitwa Emezol Pharmaceutical. Ni inzu ikora ibijyanye n'imiti itandukanye muri Nigeria. Uyu mugore we abarirwa muri miliyoni zirenga 140 z'amadolari y'Amerika. Ni umwe mu baherwe Afurika ifite kandi biteje imbere binyuze mu bucuruzi. Turacyakomeje n'urutonde rwacu, ariko reka nkwibutse ukore subscribe kuri Rwandalive dukomeze tugendane. Ku mwanya wa 5 hari Wendy Applebaum, umwe mu bagore bakize cyane mu majyepfo y'Afurika. Azwi mu bucuruzi bw'imitungo itimukanwa ndetse n'inganda zikora vin. Umutungo we ubarirwa muri miliyoni zirenga 152. Ari ku mwanya wa 5 mu bagore Afurika ifite biteje imbere. Ni umukobwa w'umuherwe ukomoka muri Afurika y'Epfo witwa Donald Gordon. Niwe washinze sosiyete yitwa Liberty Group. Wendy Applebaum
yabanje ko umuyobozi muri sosiyete ya se kandi yari n'umwe mu banyamigabane bakomeye muri sosiyete. Nyuma za kugurisha imigabane ye ajya gutangira business ye bwite yo guhinga imizabibu ari nayo ikorwamo divayi afatanije n'umugabo we. Umutungo we ubarirwa muri miliyari 4 na miliyoni 700 z'amarande, ni ukuvuga ngo ni amafaranga arenga miliyoni 325 z'amadolari ya Amerika. Ibanga ngo ryamufashije kugeza hageze no kwita ku bikorwa bye byo gufasha abagore. Mu kiganiro yigeze kuvuga ati ku bwanjye numva ari by'agaciro gakomeye gutanga ku mutungo wanjye nkagira icyo marira sosiyete nkomokamo. Ku mwanya wa 4 ho hari Yagura Shagaya. Uyu ni umugore ukomeye mu bikorwa by'ubucuruzi n'ishoramari, akomoka muri Nigeria, akaba yarashinze ikigo cyitwa Bolmus Group International. Yagura Shagaya yashoye imari mu bijyanye na peteroli, yashoye mu bijyanye n'amabanki, aho akorana n'abacuruzi kubagezaho ibicuruzwa ndetse no ku bijyanye n'itumanaho muri Nigeria. Avuga ko ibanga ryamufashije mu kazi ke ari ukwita ku kazi kuva ku wa mbere kugera kwa 5 ku minsi y'impera y'icyumweru, agahura n'inshuti ze ndetse n'umuryango. Yagura igeze kuvuga ko gahunda zose zishyiramo Imana, kuko ngo agendera ku gusenga n'ukwemera, akaryama saa 3 z'ijoro akabyuka saa 11 za mu gitondo, akanafata umwanya wo kumenya abo bakorana business no kwagura ibikorwa bye. Ku mwanya wa 3 ho reka nkubwire ko hari Isabella dos Santos. Uyu nubwo ubukire bwe bwanenzwe mu nzira z'amategeko, akaza no guhura n'ibibazo by'imitungo, yabarirwaga mu bakire ba mbere bafite imitungo ikomeye muri Afurika. Ni umukobwa wa Perezida José Eduardo dos Santos wayoboye Angola, n'umwe mu bagize inama z'ubutegetsi za sosiyete zitandukanye muri Angola ndetse no muri Portugal. Dos Santos yagiye akurikiranwaho kugenda akoresha amafaranga y'igihugu cya Angola nabi, ariko ntago bimubuza kuza mu bayoboye umugabane wa Afurika mu bukire ku bagore bahagaze neza, dore ko yagiye ashora imari ye muri diyama ndetse na peteroli mu bigo bitandukanye ndetse na bank. Tugikomeza n'urutonde rwacu, tugeze ku mwanya wa 2 turahasanga umugore yitwa Ngina Kenyatta. Ngina Kenyatta abanyakenya benshi bakunze kumwita Mama Ngina. Ni umubyeyi wa Perezida Uhuru Kenyatta, akaba n'umupfakazi wa Perezida Jomo Kenyatta. Uyu mubyeyi wavutse mu 1933 ntakunze gutangaza ibijyanye n'umutungo we. Mu 2013 Forbes magazine yatangaje ko atunze byibura miliyari y'amadolari, akaba ayoshora mu myubakire, banki ndetse no gushakira abandi amacumbi binyuze muri real estate. Uyu nguyu tumusanga ku mwanya wa 2 ku rutonde rwacu rw'abagore 10 bakize ba mbere muri Afurika. Tugana ku mwanya wa 1, reka nkwibutse wongeye gukora subscribe niba utari wayikora uyu munsi. Ku mwanya wa 1 hari umuherwekazi Foluncho Alakija, akomoka muri Nigeria, yavutse mu 1951. Ni umushoramari washoye imari mu bijyanye na peteroli, akaba kandi umuyobozi wungirije muri sosiyete ikora ibya peteroli Famfa Oil. Umutungo we usaga miliyari n'igice y'amadolari ya Amerika. Mu 2013 yigeze kuvana Oprah Winfrey ku mwanya wa 1 w'abagore bakize kurusha abandi b'uruhu rwirabura ku isi yose. Avuga ko ibanga ryamufashije kugera hageze ari uko yizera ko ari ngombwa kumenya umugambi w'Imana ku buzima bwawe, hanyuma ukawugenderaho. Ikindi ngo ni ukugira intego no kudatezuka mu buzima. N'abagore 10 bari ku rutonde maze kukugezaho ishoramari ryabo rigaragara ko rishingiye ku bikorwa bya peteroli, banke, real estate ndetse n'ubundi bucuruzi bwahindura ubuzima. Iyi myanya igenda ihinduka bitewe n'uko amafaranga yabo agenda kuri umunsi ku munsi, bigatuma urutonde rugenda ruhinduka. Komeza ukurikire Rwandalive kugira ngo tugende tukugezaho amakuru menshi atandukanye.